Lesi la shupet je lam shong ui tenat bha ndu ka tu perfect lighting. Hoi kani kamdei ka film ka badon ka structured narrative mo lani ka ta ka storyline kadai ka ba kran shi phang Ya kani ke episode lawan ra shapi da KR Enterprises. Kebai ke one stop solution na badai furniture sets haki yeng ba internet ki jongpi ba phila ban pre-book yung customized sofa sets, dining table, Godrej lor kiwe kat kum ke budget bat ke design ke ba kwa. Ya rui ke end-to-end construction solutions na duk architect and planning adu ki kam interior ki yeng mai jongpi. Wani kujat haki dukan jong KR Enterprises hayau thumi jowai lani hai itchurat shalong na badai jingtip ba kamnya. Perlok ni don mentah ni berkini ki guest ki ba ngelajui kita pot TV te bajui ngali perthairu teman re mentah kan di kesin ke meningkong mengin yo bani syong bani khana bat kiwi babun bagi ki mengin yo bani keren khamta mi ni kat film berthmai ki jongki ke badang ka ba on sepen mission mentah ni don hang ni ni ki star ki ba lesi menong ma mangan penitu tak penitu shu pilai tip hi ti bat kani menta ka hakani ke janmit menta ngin yo ban ya keren kniat hak baide ban ke film ke ba thmai joki ke ba kerteng link kha beneng ke snap nwandor di ba perdip kurba ngin ba melvin ba albert kong baya ni bat kiwi de ki artist ki ba ladon lang ki tikshop ki purang ki bedan lang hakani ka film te tangani ko weng la ban chuang ba la slam ha la yui yu pi ha ki video ha ki film bat ki we tiba kani kan dei kesin ke beningkong ngin yo ban sung thol ni mentip first hand experience le se ke ba pi layo ding ba ki film jong pi lale ki bagi ke bang laju iru hateng la ngila ban ya share chang jong kataru tin re ya kani conversation ngin sai keren be hang te hapo ka podcast ti bang pa pi pin subscribe pin like ban page yang ni video hakate ngin dala pen mi mo tin re menta ka janmit kan dei halor jong ka jinga lenti ki jong ki khamtam le ha bai de ban ni ka film te ngati kala de mi ka film di was ni ti anyway ti tang kani lingba jong kani ke jing ya keren le se lingba jong kani ke jing ya phliu jingmut khniat phen khamyo idea shu ngin shapang jong film shapang jing aldi jong ki bat kan pen kring shu ya pi ba pi penwan su tham tu dia men pe ki star jongi playo award nganong shu tang ki star hang ni hajla jongi ni ki star keri bat kepercayai bro kowe hawanong kumcha so nice ali no stay ngin ya ka studio ke sini silang tu last time kuan ke situ hai te kan ni ke sini silang je having the podcast mentah singi hari ni jaka ali ayam baba bayar phong cuti ne phong mo kamar la ya pun Yes. Welcome. ni the main guy jongi is the guy nasha lendat nasha khmat nasha side ali kani diga podcast studio jongi ke bangi ngin ya keren mentah singi ngin ya henia mata singi te sibun ki ke menu bakam henia tam no bring sofi Majority. te ngin ya henia la mata singi te ke mabun bagi bani keren dengan syuang nak tangkum ni perlok la dei ba phi kwa bani pet te phi bani wan hi te war hawan pet hi war ban su batai ngin batai ngin su ai tok tak pen bang ni phi teman re ka best baka jerong ka film khamsu thu baka jerong ti teman long kala jerong da khen ka film kan tin re pat long kerkom long pat jong ki sequence of events ki badan ka film am sung thu ti kawan na kawe kam tu ti ngasuang ki perlak spik ni jingi khniat nang tas wan pe ka film piang wah tip top film I mean, ketua orang yang bagayo pada hal. Lesi la shupet je lam shong ui tenat bha ndu ka tu perfect lighting ka sun beneng ketu position Dapat next day. ni ketu ti hang apa yang ni ni kalau ka kya thau ba de ka kya thau ba banong ngamong tang ba de funders kita orang producers kita nak keleng ke pertai menta kita bahapo Meghalaya number 1 kadon ka ki cakap ki putar ki ba itana ki lom ki wa ki ba ki la ban exploit
creatively ban shoot kitip mentaki itu baka Meghalaya o plan kalong kumte ka baar kalong ba menta kitip lu ba kibun kinong kwa ban pensiona ban peni film ban nilai kila ban wan ban kala ban don katakan networking opportunity lu te bakin yang merging mode bakin yo ban baitin kali si ban yarap yanure nu ban peni kata ka film dek ba maka ru kan yo kala ban screen ka perthai salon sare kan temut ki opportunities ki bon ki nang mi shushu lamba ka jingdon kum kini ki banta ki ke jingsha jet jong ki films ban let keleng te. One eternity later. Alright, ngila apa isu bukut jong kani ka podcast jongi menta tingin sepenmi kani hadian katu kani nginum 4 penmi menta shen ting ko api pin ban subscribe ya ka podcast jongi haslong ting sepenmi hang tu ka main episode mo di kini ki aktor ki ting shop ki puran ki badan hang ni kalau nu show ka jongi kran ki jongi khana Biang boleh kalau Boleh om nu portfolio nga. Ingin penbiang puar baik itu. Orang nyew duna lawan. Mentala, sipo benta. Nei. Ni. Kamu like enta asal ni sedang kanu. Nyo pra kena sipo like enta. Like enta. Mesti sekali dang duna ke nyamari wiwing saya kira kemar kenta ye. Yang lebih dan lain lah di mana Rio kenta. Like okay. Tama-tama ri na benta jong iba Albert imat ngi happen reserve ko we ka episode. Ready? 1, 2, 3. Hilang nak pinten dia. Banga. Oh yes. Oh. Ni. Sasi kan yeng mangane dien kami kan kena kam jerong ni mah. Top. Yes, Dinesh. Thank you so much. Luisibun di first time ngayo bania Shong lang bikin legend hang di. Aku jaka. Love it. Oh, cuma lah. I'm so not but people All use can informal setting it's breath of fresh air. Otherwise feel like to into it. It's nice. Taruh mana hapor bingi sedang hapor kimpat benai ke kamera bakal record. Gila klelut. Hari mesin bala long ke kamera gila jai no. Cuma sawan man page ini ke film mo kin peni na do kan real trick ni. Jong real trick jong benai match ter dia sawan ban page belak di ba Melvin ni kombaya di ba Albert nanti di experience nganum ai than ben keren nah kani ka video ni ye kijing keren jong isa keren be hapo I mean sa Sngap be hapo ka podcast ila clay look to anyway ba Melvin nah ka experience ko jong people di wi aktor ba balapau balalong experience ba lada pihak ban describe ni pila pihak ban batai kendat sepang jong film kay pihak ban batai just about a minute. Hoi kani kamdei ka film ko bodon ka structured narrative mo lani ka ta ka storyline kadai ka ba krenship hanki characters kini ki hinrumut ki nongshong jong tu snong but kadai ka jingkwa jungi ban peni ya ke ka ba compare ban peni ban wan raj phi ke ba let's say kala ban pen perkhat ye phi da kumni ro kum tai handai ka jing perkhat hi kan dei be ka ba bahar Ban ketik jemut. ban ketik jimut. I think like ini film test plan bit club performance jong piba Thank you so as much. always. Thank you so much. Ai ko komen ko hitam na mata jong kini Hoi. mah clash TikTok. Let's just be us. Ngidi ban long bai tamrai ke ka bangi dei. Kadai. Nai kwa long kum ni nai kwa long kum tai. Kadai. Komen bai aka jing long jong jing long la di bai. Yes. Takadal piwan pending film pin song ani kari khasi jingi sha kalong kum ni mo. Ash. Tip top. Yes, Dinesh. Signo bi ko video perlok please bon share like subscribe. Bye bye. Yeah. Ciao.